ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монандро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 58,000 сомон. якум замини фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати Бӯстон. 40 сотиқ заминай, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. дар наздики мактаб. замина сурочна фурӯхта мешавад. нархаш 58,000 сомонаи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қулонтеппа. духонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 45 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 6 ошонага. нархаш 230,000 сомонаи бородаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бородаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипразем. духонага квартира дар 8-ум ошона қарор дорад. 50 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб Садик, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 340,000 сомонаи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исфара. духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 78 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро бо ҳама чизи чораш фавран фурӯхта мешавад. нархаш 370,000 сомонаи бородаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. духонага квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 56 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. доми 5 ошонага. нархаш 198,000 сомонаи бордаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, сентри район. 4,5 сотиқ заминай, як временка дорад.
آب و سویتش هست. حجتاش 100% است. کухні بانیا حاجتخانه هم دارد. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. خانه را سراچ فروخته می شود. نرخش 225,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 19 میکرورایون. دو خانگاه کوارتیرا در دویم آشانه قرار دارد. 57 کвадрат متر новостройка است. خانه ها без ремонт коробка است. آب سویت دارد. حجتاش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب، صادق، مغازین در نزدیکیش است. نرخش 325,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. زمین فروشی در شهر خوجند 13 میکرورایون. 6 تاتیق زمین یک временка دارد. آب و سویتش هست. حجتاش 100% است. گردش محکم است. درختای میوه دهنده هم دارد. نرخش 270,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر کولوب 5 ساتیق زمین 4 در خانه آب و سویتش هست. حجتاش 100% است. کухні بانیا حاجتخانه هم دارد. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. همه خانه ها یورو ремонт. گردش محکم است. درختای میوه دهنده هم دارد. خانه را سراچ فروخته می شود. نرخش 240,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر دوشنبه طرف کلخاص روسیه 3 ساتیق زمین 3 در خانه آب و سویتش هست. حجتاش 100% است. کухні بانیا حاجتخانه هم دارد. خانه ها با ремонт زمانوی تامین است. گردش محکم است. پادوال هم دارد. نرخش 450,000 سومونه برادرو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک موندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. خیلی دوستان عزیز همه کس سلامت باشین. الله نگهبان همه ما و شما باشد. خیلی دوستان عزیز تا ویدیوهای آینده خیلی